Haleluya, Mungu akubariki sana. Heri ya mwaka mpya 2026, ukawe mwaka wa rehema kwako, ukawe mwaka wa neema kwako, ukawe mwaka wa ushindi. Mungu alimwambia Musa, uwepo wangu utaenda nawe, nitakupa raha. Ikawe hivyo kwako, uwepo wa Mungu kaende nawe. Nikutie moyo pia uwe na mpango wa kusoma Biblia mwaka huu. Kama hujawahi kuimaliza Biblia yote, wewe jiwekee tu mkakati. Bila mkakati hautaweza kuimaliza. Na ili uisome Biblia kila siku ni vizuri kuwa na mpango kazi. Mpango kazi mzuri ni wa kuweka malengo ya kuimaliza Biblia yote, ambapo ni jambo rahisi kabisa iwapo utasoma kila siku angalau sura 5, sura 10, kadri Roho atakavyokuwezesha. Vitabu vingine ni vifupi sana, unaweza kumaliza hata siku moja, kwa sababu vingine vina sura 5, vingine vina sura 2, vingine vina sura 1, vingine 20 tu napo. Kwa vitabu vinasomeka kabisa. Wewe weka malengo hayo kama kweli unatamani kuisoma Biblia yote na kuimaliza. Hata mimi nilikuwa ninatamani hivyo na Mungu aliniwezesha. Na huwa nina utaratibu wa kuanza kila tarehe 1 naanza kitabu cha Mwanzo. Ninakisoma hivyo mpaka nitakapomaliza Biblia nzima. Hiyo inanisaidia kuweza kusoma Biblia kila siku, kwa sababu najua kwamba nina jukumu la kuimaliza Biblia yote. Mungu akubariki sana.